Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mancing lagi mas bro, tapi kali ini mau mancing di kolam bro ya. Mau mancing dasaran atau bottom, sistem bottom ya. Untuk target ada nila, ada gurame, serta ada ikan mas. Umpan banyak macamnya mas bro. Kita bawa cacing, bawa pur, sama bawa kroto atau telur tangsang. Mas bro, saksikan terus keseruannya, gimana keseruannya ya. Oh, untuk spotnya seperti ini bro, manjang kesana manjang ya. Oke mas bro, caplak cakrawati sudah siap lempar. Kita bawa 2 set piranti ya, ada spinning, terus dibawa joran TG. Oke mas bro, mantap, kita lempar langsung. Pertama pakai umpan cacing, kita coba ya. Kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, strike. Aduh. Aduh. Dapat dot mas bro. Putus mas bro, pakai seling. Aduh. Sip. Ampun. Mas bro. Gila mas bro. Wah. Luar biasa mas bro. Luar biasa. Ternyata ini dia bro. My god. Ini yang dicari-cari mas bro, datang akhirnya. Oke, ikan mas bro ya. Umpan cacing. Wah, tipis sekali mas bro, hampir saja ini. Mantap ini. Gak tahu ini gurame apa ikan mas ini mas bro, gak tahu saya ya. Pokoknya jos. Sip, mantap. Bingung ini mas bro, makan semua nih. Oke. Waduh. Tadi mas bro, aduh, ikan seluwang apa ikan tanah ini. Nilem mungkin mas bro ya. Nilem. Kita rilis lagi mas bro. Aduh. Sebelah mas bro. Kita lempar lagi. Mantap mas bro, mantap. Waduh. Oke mas bro, kita dapat apa ini? Masih ikan mas bro. Ikan mas, itu kecil ya. Yang ini, mantap kali pokoknya. Mantap mas bro. Aduh. Luar biasa mas bro. 2 ekor naik udah. Sip. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
dapat lauk kita sore ini. Oke. Umpan cacing Mas Bro ya. Oke, sip. Coba lagi, lanjut lagi. Oke Mas Bro, karena hari sudah mulai gelap nih, udah 6:30 Mas Bro. Aduh gila. Jadi kami mau finish, mau pulang. Alhamdulillah ada 2 ekor yang bisa landed. Tadi yang pertama strike putus Mas Bro ya. Aduh sayang sekali kepada babon. Oke Mas Bro, yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak atas